alat mainan. Runtuh ku si Uyan mah tuh. Sok. Main naon Yan? Oh, main mobil Yan. Mamahi si Uyan. Nggak bakal cukup Uyan mah. Ayo. Tuh. Jadi mainannya kecil-kecil guys, si Uyan jadi nggak bisa naik. Kegedean nih. Awas jatuh Kak. Wah, Uyan masuk Wah, masuk Terus. Wah, masuk ya. Hai. Oh, masuk. Oh, kakaknya apa? Mana Uyan? Oh. Halo guys. Guys, lagi apa guys? Lagi masak. Yan, tempat masak itu Yan. Yuk. Yuk. Ya. Tempat masak. Mana si Ibu teh? Ya. Ibu telepon. Awas. Woi. Main apa Kak? Kakak main apa? Masakan. Uyan main apa Uyan? Yan, kamera. Oke guys, Uyan mau main pasir sama main mobil truk. Nah. Oh. Gitu Uyan.
Sana dulu ibu mah. Juga Dian. Nah, ya terbalik. Nggak cukup guys. Main apa itu? Mana lihat?